Evo ovako, evo šta je cilj. Znači ovo je cev od briketirke u kojoj se formiraju briketi. Trenutno je konusni deo gdje se sabija, trenutno je 60 mm, a cilj je da ga produžim da bude 120 mm. Jer je preveliki i tu se javljaju nagli i dolazi do začepljenja, tu se nagli porast pritiska javlja. A evo ovdje da vidite zašto mi je služila ova flaša od zaječarca. Naime, na njoj sam beležio da li to što radim ima nekog smisla. Evo vidite ove crte povučene olovko kako je išao progres radova. Znači to je neka mera od prilike na sredini konusa, pa sam pratio da li se spušta dole. Znači ta sredina konusa se otprilike spustila za 20 mm. I evo kako izgleda ta cev na kraju. Malo ispolirana i evo produžen je konus. U principu ne izgleda to sad idealno, ali je mnogo, mnogo bolje nego što je to bilo pre. Evo kako to radi. Ovo je za obradu ravnog dela. Nije konustan. I sad sa količinom namotane šmirgle štelim koje će debljine biti. Evo kako to izgleda. Rezultat. Nije to idealno još, ali mnogo, mnogo bolje nego što je bilo. I evo, nakon skoro ceo dan šmirganja i brušenja, situacija je dosta bolja. Znači, cilj je da produbim konus i bile su jake neravnine ovde u ovom delu i bio je konus preoštar. Tu je pretpostavka, znači evo ovo je stari komad koji je ostao u mašini. Znači na neki 60 mm je bilo suženje sa 76 na 70 mm. I sad je cilj da to produbim, da produžim taj konusni deo, da smanjim taj nagli prelaz, da bi se smanjio otpor, da kažem, u tom delu. Jer tu je dolazilo do zagljuljivanja. Evo recimo ovaj komad on je odavde štrčao neki 10 mm. Evo sada on ulazi u konus 10 mm. Tako da bi trebalo da je uspešno. A evo imamo i merni instrument za flaša od zaječarca. Evo ovako. Znači stavim flašu. Znači evo vidite gdje je posljednja crta.
Znači ono je sišlo dole nekih blizu 20 mm već. A kako radim to? Znači s ovim napravio sam ovaj drveni konus. Na njega zalepim šmirglu. I onda sa tim brusim iznutra. I onda ove delove koji se poliraju, tu su formirani neki bregovi kao. Vidite i dole kako gdje se ono cakli. Tu je grba, tako reći. Onda to kad se tako da šmirgla najbolje obeleže tako na ovom konusu, ono obeleže gdje treba da se skine više. I onda to skidam čelnom brusaricom, polako. Pomalo skinem jedan deo i opet šmirglam, pa tako u nedogled, otprilike. Ali dobija se to što sam zamislio, tako da vidjet ćemo da li samo do toga bio problem pa da je zato zaglavljivala. Evo malo kako ovaj brusam čega. Hej.